Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Madwar l-Ewropa in-nisa huma fost l-aktar nies milquta minn problemi ta' faqar, mod speċjali fid-dawl tal-kriżi tal-enerġija kawża tal-gwerra fl-Ukrajna. Dawn is-suġġetti u aktar kienu fiċ-ċentru tad-diskussjoni bl-isem ta' Energising Women in Poverty li ġiet organizzata f'dar l-Ewropa fil-Belt Valletta mill-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta u l-Komunità tal-Female Entrepreneurs Malta. Fost l-oħrajn intqal li madwar l-Ewropa kollha il-vjolenza domestika kienet u għadha pjaga soċjali li tkisser il-ħajja ta' bosta nisa u fost l-effetti koroħ tagħha twassal l-esklużjoni soċjali u faqar. Intqal li fost in-nisa li huma affettwati mill-faqar hemm is-single mothers li 50% tagħhom isibuha diffiċli biex ileħqu mal-ispejjeż tal-ħajja. Bħala inizjattiva fihom il-Mara waqt din id-diskussjoni ingħataw handbags mimlijin prodotti essenzjali għan-nisa lill-laqdiet non-governattivi li jieħdu ssieb lin-nisa li jinsabu fit-truf tas-soċjetà. One News kellem mal-moħ wara dan il-ġest Dana Carnfront li hija chairperson ta' Female Entrepreneurs Malta. Hija stqarret li n-nisa li qed jaffaċċjaw realtajiet koroħ ferm għandhom ikunu jafu li qatt ma jinsabu waħedhom. Hija nnutat il-bidliet pożittivi li qed isiru madwar id-dinja b'mod speċjali fl-Ewropa favur ħajja aħjar għan-nisa. I think it's in general we're now becoming a bigger community together, so we can achieve things to make things move forward and to help each other. So I know globally at the moment there's been a lot of positive things happening for women, so it's a really great change in what's going on globally. Mod virtwali waslet il-messaġġ tagħha waqt id-diskussjoni wkoll l-Ewroparlamentari Laburista Josien Kutajjar li tkellmet dwar il-ħidma li għandha ssir sabiex in-nisa jikkumbattu l-faqar permezz tal-edukazzjoni. Appellat sabiex minn ta' żgħira wieħed ma jaqtax qalb il-bniet milli jidħlu jistudjaw u jaħdmu fis-settur tax-xjenza, it-teknoloġija, l-inġinerija u l-matematika magħrufa bħala STEM. Let us better combat the energy crisis and the gender gap which exists by giving women a seat at the table where decisions around energy policy and infrastructure development are taken, and by ensuring that their needs and perspectives are adequately taken into account. This will only be possible if girls are encouraged to pursue STEM education, training and careers from an early age, and if they find the support network that they need.